Makiria ma andu ngiri 3 ni makuaga o mwaka kumana na mitino ya barabara undu uria utakoragwo uri muhuthu no riu mitino ino yaga gukorwo ikirigiririo thutha wa garage imwe kuma mwena wa Thika thiini wa kaunti ya Kiambu guthondeka speed governor cia kiriu na cia mwanya iria irigagiriria ngari gutengera makiria ya uria yagiriire. Ndira kuga muthenya wa muthi ino ni ngari tureka demonstration haho kana tumikagira speed governor. Garage ya Mvita speed governor kuria murugamiri wayo ni Patrick Kakuga imwe ya garage cihotanire guku bururi-ini kuria makoragwo magithondeka speed governor kuri ngari nini oro ndomwe na ngari nene iri ta njira imwe ya kuhingia watho wa barabara muno makiria mahinda-ini maya birigiceni ya ngari iria citahingitie watho wa micuki ithiete na mbere. Na twarikia gwikira ngari no wina advantage 1 twina real time tracking twina real time na tuko tuhatu marwa ne metaga CAK oguo ona wa tracking device no twikagira na beside that thini wa ngari ino ikiro governor ino ni kuheo certificate ino itago compliance certificate. Compliance certificate ikoragwo valid for a period of 1 year. Ugo governor ino ina warranty ya 1 year. Immediately twarikia gwika production kore gwitu workshop nituko na workshop itu kore Thika governor ima gwitu office nikuko na quality test nikuko technical manager witu nikuko na IT department na nikuko na technicians. Right now tuna technicians aito magikira gari speed governor nigetha bahakikishe ati gari yo ni yekirwo na ni yekirwo thini wa database ine itu nigetha database yo itu igacoka ikadinko na NTSA portal nigetha gari yo nathi yarugamio barabara-ini ni kuonekana ni yekirwo governor. Wewe na kuuja tafadhali tiga wikirwo governor ni briefcase vendors thie gwi kambuni iria authorized ta Mvita ni tundu authorized by the government kuruta wira uyu turaruta oguo muge gwitu tumwikirira speed governor to speed governor ni amu ni batarikaga gwikirwo ni ataramu mari na umenyo ndeto iria icungiriirie twende kumenya uria aruti a wira aya a Mvita makoragwo makimigathika. Kenya tunafanya hapa saa hii ni kuprogram speed governor because gari kienda kama hajaprogramiwa haitaweza kufunction vizuri, number 1. Number 2, hii gari kienda ishikwe ipatikane haina hizi details itakuwa ni hatia. Number 3, kuprogram hivi inasaidia kuzuia gari speed governor kukomboa, kwa sababu kuna watu wanakomboa speed governor unakuta gari haijawekwa details. So Kenya atafanya atachukua speed governor aende aweke gari fulani iende mahali ipite ama ikosa accident, so itakuwa difficult ku identify hii speed governor iko kwa gari gani. So importance ya ku make sure configure the correct details ni ati kukuwa na responsibility. Mtu akienda cause accident ama kwa kuna issue, at least we are able to follow up. Tutajua hii gari ni ya Chani ya Sacco ama if it's an individual tutakuwa tumeandika majina yake na namba yake ya simu. So hii gari ikienda ikuwe na shida, hata dereva akitoroka, unaona sasa tutaweza kupata hiyo information from the speed governor, kwa sababu tuta insert kwa computer tuone majina ya mwenye gari, then we are able to reach that customer. Kuwekewa ita depend kama basi kama hii, kama wiring system ya gari iko sawa, normally ina take less than 45 minutes just to make sure everything is okay, and then tuna confirm na computer ambayo Kenya wameweka hapo iko sawa. Yeah, if it's a Nissan roughly 30 minutes. Muingi uria ukoragwo ugikinya thiini wa garage ino maumaga kuo makenete kumana na utangikiri wa gikiro kia iguru riria megwikirwo githimi giki gia thimidi. Na ithuĩ ta Chania Traffickers nĩ twĩtĩkĩrĩte mawatho mothe ma thirikari, ona nĩ ũngĩndora nĩ ũkuona nĩ compliant na indo ciothe. Niĩ ndĩrĩndĩ kũruta wĩra kũringana na ũrĩa thirikari ĩrenda, na ingĩhoya matereba mothe arĩa othe me barabara magerie gwĩkĩrĩrwo governor ici cia Mvita nĩ njega, na ithuĩ tũtiĩkagĩra switch iria ciĩkagĩrwo nĩ matereba marĩa mangĩ. Ona mwene governor angĩmenya nĩ wĩkĩrĩte switch no gũtingĩthiĩ wega. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkenete nĩ ũndũ wa gwĩkĩrĩrwo governor ici cia kambuni ya Mvita tondu ona itihoragia ngari nĩ njega. Kuhingia mawatho mothe ma barabara muno makiria mahinda-ini maya twerekeire mambura-ini ma thigũkũ ni undu wa mwanya kuona ni urigagiriria mitino ya barabara. O ni kuringana na Patrick Kakuga. Ndenda ku request ado matereba makoro marete muno makiria horo wa road safety muno makiria mahinda-ini maya ma thigũkũ. Tiga ku overspeed gari yaku, tiga gukorwo hingo ciothe ati urathie gutengera nigetha one mbeca, na tugiririe muno makiria ona matereba even private cars
oro igi unyui wa njohi uturo wa andu itumene wina bata na uturo wa kwina bata so muthenya higura korwo githie farafara tafadhali be careful gari yesta na speed governor make sure ni ciekiro speed governor gari ta na musibi make sure ni ekiro musibi gari thirite kuguru make sure ni ekiro kuguru ni getha to comply na ma farafara nenda kuga thirikari ni ikitundu mwega muno makiria ni undu wa ku tighten bolts nuts ciayo undu igi road safety thio tuhana ta speed mvita speed governors ni tukoragwo tunyitanite na andu metaga NTSA Kenya Bureau of Standard CMTE nigetha matho mothe mabarabara tugakorwo twi abided namo na twendira kwira andu othe magioka hihi guku kwa kambuni no itu makoragwo mena confident na makamenya ati tukona maroma maria magirie ma thirikari nitukorwo tuvetetwo ni thirikari ni undu wagiriru wa maundu ma speed governor cito na speed governor yenda gukorwo ithite thini wa Kenya Bureau of Standard nekagira maundu maria mothe magireire namba itu ya office ni 0707 447979 wahura thimu anytime nitugutungatira maobici maitu makorwo hara Johana Center twina branch itu Mombasa kuria Moi Avenue twina branch iki kuria Nairobi handu hetagwo Ngara nigukora mundu etagwo Gerard na niguteithia nituhena free clinics ugo twekira governor nitugeria kufora performance ya speed governor yo nigetha rucio woka nduganakorwo na problem. Ngiribotera Gikuyu TV ritwa riakwa ni Muiruri John Mo.